Kako cijenite činjenicu da nama ipak evo i u političkom segmentu koji bi trebao biti društveno odgovorniji, evo i u javnom mnjenju, pa negdje i na običnoj građanskoj ravni, svu tu neku svoju, nazovimo je pod navodima, analitiku svodimo na individualnu, personalnu ravnu? Pa ja ne znam je li to je li to iskustveno, zato što nas je život naučio da takve zaključke izvlačimo i da uvijek tražimo po tom modelu po kojem nas je život naučio da tražimo da tako percipiramo budućnost, ili je to zbog predrasuda, ili je to zato što neko drugi tako misli pa nam nameće takvo mišljenje. Ja zaista vjerujem da može drugačije, da može bolje. Da ne vjerujem to, ja ne bih radila ovaj posao. Apsolutno, znači, ovaj posao je jako složen i težak i uvijek ste na meti i takvih stvari. Ja pokušavam svoj posao obavljati profesionalno, rad ga prije svega po moralnim principima, a onda po zakonima države u kojoj živim i mislim da je to jedini pravi pristup, da drugačijeg pristupa nema. A to što javnost, što kafana, što mahala misli da je to iz ovog ili iz onog razloga, ja mislim da će se oni kad se podvuče crta i kad se stavi na papir i rezultat i ono što smo uradili, da će se to takvo jedno mišljenje promijeniti. Naravno da opterećava takvo razmišljanje, opterećava vas dok radite i to ono kada ja kažem da me samo hoće pustiti da ja radim mirno svoj posao, ali i to je dio i to je dio tereta javnog života i javne ličnosti. Znači da vam tako spočitavaju takve stvari. Mislim da su ljudi, oni koji su iskreni i koji žele da budu pošteni, da oni ipak neće podlijegati takvim pričama i da neće tako na taj način razmišljati.